العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة وصل إلى جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين الكروين وجميع أولياء الشهداء الصالحين صلى الله عليه وسلم بالقادر الجيلاني كما ولا حضر الشيخ ولا خالد وكلام الشيخ عبد الله ولا حضر الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد المجيد شيخ محمد وكيل ولا حضر الشيخ أحمد مرشدي الشيخ عبد الحميد بن الشيخ مرشدي ولا حضرة الشيخ يا منصور فيواجه ولا حضرتي يا ابني وصلى روح المرحوم أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعمتنا وأخوالنا وخالتنا وإخواننا وأخواتنا وأهلنا لا سيما روح المرحوم كنا وزوجته ولا سيما روح المرحوم كنا محمد حسن يجي وروح المرحوم سبيله إلى روح المرحوم إلى روح المرحوم إذا أنت السلام وإذا شفيعتي أستاذ بدر خير من وصولهم أنت تعلمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم أفاض إلينا ولأولادنا وذرياتنا وتلاميذتنا من بركات وكرامة والشفاعة ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah terakhir ngireng saki matur muga sareng Gusti Allah pelaksanaan haflah ikhtibar imtihan yang ke-64 lembaga Kak Dintoh dari awal kantos totop terakhir matur muga sobungah rintangan sobungah halangan paponapa barang sukses seteja jukenan seteja murid-murid sak lomba baik dari tingkat PAUD RA sareng MD Nurul Ulum matur muga sareng Gusti Allah paringna hafal seteja paringna barokah ilmunah sika oleh paring manfaat ilmu sika oleh manfaat dekat abad tibi juga dan manfaat dekat orang lain ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan dengan dibukanya acara pada siang hari ini acara berjalan lancar tanpa rintangan atau halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin siswa dan siswi Madrasah Darul Ulum, untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan lomba menghafal nazam untuk kelas 4, 5 dan 6, maka akan kami mulai dari kelas 4 menghafal nazam Hidayatus Sifyat Tajwid, kitab tajwid. Kelas 6 Aimriti, kitab nahwu. Kelas 5 yaitu Tauhid Kharidatul Bahir. Maka aku menyukat betul yang perlu diperhatikan oleh semua peserta lomba baik kelas 4, 5 dan 6. Tata tertib lomba sama
seperti kemarin, jadi tidak usah diulang. Tidak usah diulang tata tertibnya. Tak usah melok, tak usah kenapa. Langsung kapan dipanggil ke atas, langsung melok salam, langsung bismillahirrahmanirrahim, langsung menghafal. Paham? Kan kak mahafal lah ambu. Kan kak mahafal lah ambu. Baik kelas 4, 5 dan 6. Untuk selanjutnya kami akan membacakan kriteria penilaian lomba. Yang pertama kebenaran dalam hal ini kelas 4 kami perserahkan kepada yang mulia Al-Ustaz Mukhlis Bahri, sedangkan fasahah atau kefasihan kami perserahkan kepada Al-Ustaz Selamat. Akhlak atau adab kami pasrahkan kepada Al-Ustaz Habibullah. Maka kepada semua dua juri dipersilakan menempati tempat. Deki umpamana bedah aba-aba diri tunggu lagi cukup ki ambu ki. Baiklah dua juri yang terhormat, untuk peserta pertama kelas 4 Ananda Nurul Hidayati dipersilahkan menaiki panggung. Nurul Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salla rabbuna ala nabihil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidinat manhurirab. Samaituhu hidayata sibyani arju ilahi wa yataridwani babu akamu tanwinin wa nunin taskinati ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indahi ja'i hamzatun tubayanu idharu itwamu ma'ahun nati au biwairi hawal qalbu wa ifarawaw fathir la daham zidwaha inha'i wa ini summa ho'i watwim bi wunatiyana mulaida kana bi kilmatin kadan yan fandida watwim bi launati walamin wara wal qalbu inda baimi madukira sifda sana kam jada sasukat sama dumtai bang sifitu kadadolima wa afiyana inda bai arufi jumlatu waham sata asifari fi wawunna tungka ajabu abada fi mimi wa nuni ida masudida dikru akamu mimi wa nuni taskinati wal mimu intas kullada batu konatasi mubillahi tasifarofa watwimma awunati inda misliha wathir la dabaki hurufi kuliha wahris ala indari inda fa'i
wal wawi wa dandahiyya ifa'ih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor undi 2, Syafa'atul Aulia. Dipersilakan. Syafa'atul Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwidina man hurira samaitu hidayat sibyani arju ilahi wa ya taridwani babu ahkamit tanwini wa nunis sakinatih ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indalija'iham satun tubayanu itharu itwamun ma'al hunnati au biwairiha wal qalbu wal ifarahu fathir ladaham zin wa ha'ilha'i wal aini thummal waini thummal ha'i fatwin liwunnatin yanmula idha kana bikilmatin kadunya sanbida watwin bilawunnatin lamin wara wal qalbu indal ba'imi mantukira sifdasana kamjadasa sunkot sama nuntai banzifi tukan tatalima wa afiyanna indal batil ahrufi jumlatuha hamsata asrif farifi wa wunnatun qad auzabuha abada fil mimi wan nuni ida masudida dikru ahkamil mimi sakinatih wal mimu intas kunna dal batu tafanahu tasmillahi talqasarafa wat imma al wunnati inda mithliha wat irlada bakil hurufi kulliha wahris alal ikhari indal fa'i wal wawi wa bardai yal ifa'i dikrul mutamathilaini wal mutajanifaini itwamu kulli sakinin qad wajaba fi mithlihi ka qawlihi idhaba fakis ala hadasi wa wawin tala damman wa ya inba bakasrin tala minnawi fi yawmin liya in athar wal wawi minna wisbiru wa sabiru wa ta'u fi dalin wa ta'in asbatu itwa mahanahu ujibat da'watu wa amanat ta'ifatun wa adwamu adzala fi ra'i binahwi dhalamu wa dhala fi ta'ibi lam tira'i wa lama hal wabal wa kul fi ra'i mithlu laqad taba wa kul rabbi kumi wal kullu ja'a bi fakir fa'lami. Itulah tadi nomor undi 2, Nanda Syafa'atul Aulia. Berikut kami panggil nomor urut 3, Nanda Wildadiyatus Zahra. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tadmidina man hurira samaitu hidayat sibyani arju ilahi wa ya taridwani babu ahkami tanwinin wa nuni sakinati ahkamu tanwinin wa nuni taskunu indah hijai wa satun
لهن باللغو والقلب عند الباء مما ذكرا تبدأ سنة جد شمس قد سما ثم طيبة تفيد قد ظلما وعافيتنا عند باب الأرض جملتها شاطع الكريم وهن تقتل أوجادها أبدا في الميم والنون إذا ما شددا ذكر أحكام الميم سكينة والميم أنتس كل دادا تستفى تهتسم بالله تلك الشرفا وإما الجنة عند مثلها واظهر لدبات الحروف كلها واحرص على إظهار عند الفاء والواو والدرجاء الإفاء ذكر متمثلين والمتجانسين إدوام كل سكين قد وجبا في مثله كقوله اجتهدا وجد على هذا سوى وبالتالى ضمن ويا إلا دفاه البلا من نحوه يوم لي إظهار والواو من نحو الجير وصبي وتأوي ذلك وطائم أثبت إضوافه له أجيب الدعوة وآمن طائفة وأطلقوا أنزل في الطائب نحو ظلموا ونزل في الطائب الامتراء ولنا الوبل وقل في الرائي مثل لقد وقل رهبكم وكل جاء بالدين بالفعلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor undi 4, Indah Maulidiyah. Dipersilakan. Persiapan Muhammad Durnon Al-Misri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa hata fi tajwidinat man hurira samaitu hidayat as-sibyani arju ilahi wa yatarridwani babu ahkamut tanwini wa nunis sakinati ahkamut tanwini wa nunin taskuhu indal hijai hum satu tubayanu idharu idwamu malun nati au bawali hawa qaluwan ifawawu fadir lada hamzin wa hayi wal aini summal waini summal ha'i wa dhimal nati inda misliha wa dhimma dabatin rumi kulliha wa dhimma nati lamin wara wal qalbu indal baini man dukira sidda sana kan jada sasumpat sama mintai bersisti tuqada dalima wa ahliyanna inda batil arfi jumlatu rahab sata asrin farihi wa unna tuqad ajabu abada filmini wa nuni ida masudida dikul akamul mimi sakinati wal mimu intas kunadal batu tamanau tasimillahi dan kosarawa Fatimma lunati inda misliha Fatimma dabatil hurufi kulliha Fahris ala idhari indal wa'i wal wawi wahdadai al ifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta kelima atas nama Muhammad Durnon Al-Misri. Dipersilahkan. Persiapan
Faiz Rahman Lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwidi nazman hurira samaituhu hidayatu sifyani arju ilahi wa yatarridwani babuah kamil tanwinin wa nunis sakinati ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu izharu it'umu ma'al minnati aw biwairi hawal qalbu wal ikhfarawaw fadhir la dahamzin wa ha'in ha'i wal aini thumma al waini thumma al ha'i wa tim bi'unnatin biyan mula'idha kana bi kilmatin ka dunya fambida wadim bilaunatin filamin wara wal qalbu indal baimi man dhukira sifza sanakam jada syahsin kusama dumtai banjir fitu qada dalima wa akhfiyanna inda bakil ahrufi jumlatuha khamsatan ashril fa'ifi wa unna'atun qad aujabuha abada fil mimi wal nuni idha ma shuddida wal mimu intasunu ladal batuh tafa nahwu tasim billahi talqas syarafa wa imma al-unnati lada mithliha. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil Nanda Faiz Rahman Lillah, merupakan nomor undi 6, persiapan Muhammad Zainur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salla rabbuna ala nabil mustafa bibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa kafitat wijilan man hurira sama itu hidayat tasifyani arju ilai taridwani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta ke-7 atas nama Muhammad Zainur Rahman. Dipersilahkan. Persiapan Nanda Khatibul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salla rabbuna ala
Mustafa Bibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidinat manuriro samaitu hidayat sibyani arju idaiya wa taridwani babu ahkami tanwini wanuni sakinati ahkamu tanwini wanunin taskunu indal hidayah patundu bayanu izharu irwamu ma'alun nati'aw biwairi alwal qalbu wali farawaw fazhir ladam dilwanai wal aini summal waini summal hoi watim biyunatin fi biyan mulaida kana bi kilmatin katunyan fambida watim bilaunatin filamin wara wal qalbu inda baimi mandukira sibda sana kang jada sasun kocama duntai badik pitu kanda zalima wa ahfiyanna inda baki arufi jumlatu hamsata asrim farifi wa umnatu kad awjabu wa abada wal mimi unnani idha ma suddida zikru ahkamil misakinati wal mimu intas kullada batu tafa na'uqa similahi talqa sarofa watrima alunati inda misliha wazhir lada bakin hurubi kulliha wahris ala isyari indal fa'i wal wawi wa zadai al-ihfa'i assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor undi 8 atas nama Khatibul Umam dipersilakan menaiki panggung kehormatan persiapan Ahmad Adam Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salla rabbuna ala nabil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara fi tajwinat man hurira samaitu hidayatu sibyani arju ilan lita'an manguni babun akamul sakinati akamul tanwini wanon indas kuno indali jam saya tu bayino itaru itwa ma'alun nadi au wiwai wa qalbu wal ifarawa watir lada inzahira watir lada jiwa ilhai wal aini summal hoi summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami panggil nomor undi 9 atas nama Ahmad Adam Firdaus. Dipersilakan menaiki panggung kehormatan persiapan Nanda Sayyidah Lina Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salla rabbuna ala nabil mustafa bibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa ka fi tajwibi man hurira samaitu hidayat sibyani arju ila hidayat ridwani babun ahkamul tanwini wa nuni sakinati ahkamul tanwini wa nuni taskunu indali jai hamzatun bayanu idharu idlamu ma'alun nadi awu biwayri wal qalbu wal ifarawu fatir la dahab dilwahi ha'i wal
aini summal ghaini summal ha'i Wadhimbiunatin walami wara wal qalbu indal baini mandukira Wadhimbiunatin lami wara wal qalbu indal baini mandukira Sidasana kamdadasa sumba sama lullahi batin fitu qada balima Wa afiyana inda balbul ahrufi jumlatuha hamzata aslim barifi Wa unnatu qad ajabu abada fil mimi wal nuni idza mansudida Babul akamul mimi syakinati Aka wal mimu intas kulla dabatu tafanahu tasimillahi talqasarofa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil nomor undi 10 atas nama Sayyidah Lina Nabila. Dipersilakan menaiki panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwidi man nahurira samaituhu hidayata sibyani arju ilahi wa yataridwani Babul ahkamu tanwini wa nuni sakinati Ahkamu tanwini wa nunin taskunun Indal hijai hamsatun tubayinun Idharu idwamu ma'alunati Au biwairiha wal qalbu wal ikhfarawaw Fadhir lada hamdin wa ha'in ha'i Wal aini thumma al-aini thumma al-ha'i Wad imma'alunati yanmula idha Kana bikilkadik Radaya fanbida wa idwan bila unatila min wara wal qalbu indal baini madukira sifdasana kam jajasa suqat sama dum tayyi basi fitu qad zalima wa ahfiyana indal baqi ahrufi jumlatu hamzatan asri farifi wa wannatun qad ajabuha bada fil mimi wa nuni idza fa'suddida Dikru ahkami wal mimi sakinati wal mimu innas kulla dal bahtu taqanahu itasim billahi talqa syarafa wa id wa malunati inda misliha wa hirla dabaki hurufi kulliha wahris ala idhari indal fa'i wal wawi wahdal da'iyya il infa'i Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah nomor undi 10 Nanda Sayyidah Lina Nabila, merupakan nomor undi terakhir dari kelas 4. Maka kepada Dewan Juri yang terhormat akan kami lanjut langsung di bawahnya kelas 5. Tetap Dewan Jurinya tetap dengan meninggalkan tempat dulu. Akan kami panggil peserta pertama dari kelas 5. Ini Nadoman Khoridatul Bahir. Khoridatul Bahir. Kelas 5. Pertama Nanda Firdatul Ummah, dipersilakan menaiki panggung kehormatan. Firdatul Ummah kelas 5 undi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatal qadiri ay ahmadul mashura bidardiri
Alhamdulillahil aliyil wahidi al-alimil fardil waniyil majidi wa afdalu sholati wassalami ala nabil mustafal karimi wa alihi wa sahbihil athari nasiyama rafiqihi fil wari wa hadihi aqidatun saniyah samaituha haridatun samaituha haridatun saniyah latifatun sawiratun fil hajami lakinnaha kabiratun fil ilmi yafika ilman inturid antaktafi li'annaha bizudatin wan niktafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah nomor undi pertama. Nomor undi kedua kami panggil Nanda Zahrana Putri Aulia. Persiapan Aisyatul Maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatan qadiri ayamadu nasuru bidadari alhamdulillahil ali wahidi al-alimi fadhiwanil majid wa afdalu sholati wassalami ala nabil mustafal karim wa alihi wa sahbihi adhari rasiyama fiqihi fidwari wa hadihi aqidatun saniyah samaituha haridatan bahiyah latifatun sawiratun fiha jamilakinnaha kabiratun fi ilmi yakfika ilman inturik atatafi bi'annaha kabiratun manitafi aksamu min ali latihala hidwa jubu sumai latihala summa rajawa susani suaksami fadhamuhi ta'addatan ahami wa wajibu sa'alan mukallafi marifatu wahil adilil farifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta ketiga atas nama Aisyah. Peserta keempat ketiga Aisyatul Maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatal qadiri ayamadul masuru bitardiri alhamdulillahil aliyil wahidi al-alimil fardi wanil majidi wa afdalu salati wassalami ala nabil mustafal karimi wa alihi wa sahbihil adhari lasiyama rafiqihi fil wari wa hadihi aqidatun saniyah samaituha laridatal bahiyah latifatun wawiratun fil hadmi lakinnaha kabiratun fil ilmi yafika ilman intu bid'an taktasi bi'amwa bizat
لذات الفن تعفي أتعمه من الأكل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فثمني تلذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي الفعريف أن يعرف الوجوب والمحال مع جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فالتعيل والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته شهود ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع والثبوت جائز بلا وفاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil Nanda Kurnia Alifia Azzahrah merupakan nomor undi 4. Dipersilakan menaiki panggung. Persiapan Nanda Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatal qadiri ay ahmadul masyhuru biddardiri. Alhamdulillahil alil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majidi. وأفضل الصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقي في الغار وهذه عقيدة ثانية سميتها خريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم يكفيك علما إن تريد أن تكتفي لا سيما رفيقه لأنها بزبدة الفن تافي أقسامه من الأكل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام ففهمه تلذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي الفعريف أن يعرف الوجوب والمحال مجائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فالتحيل والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع وللثبوت جائز بلا وفاء ثم أعلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العليم من غير شك حديث مفتكر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الوحيد المعبود ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta kelima atas nama Sri Wahyuni. Dipersilakan menaiki panggung. Persiapan Izza Afkarina. Nomor undi 5 Sri Wahyuni.
Nomor 4 Kurnia Alifia Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatal qadiri ay ahmadul mashuru bid-dardiri. Alhamdulillahi aliyal wahidi al-alimil fardil waniyal majidi. Wa afdalus salati wassalami ala nabiyil mustafal karimi wa alihi wa sahbihil adhari la siyama rafiqihi fil warim. Wa hadhihi aqidatun saniyah samaituhal faridatal bahiyah latifatun sawiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi. Yakfika ilman in turid an taktafi li'annaha bizubdatil fanni tafi. Aksamu hukmi aqli la mahala hiyal wujubu summal istihala summal jawazu salisul aqsami fafhamuhi taladdatal afhami wa wajibun syar'an alal mukallafi ma'rifatun wa hi alim farifin ayyariful wujuba wal muhala majaizim fi haqqihi ta'ala wa mislu za fi haqqi ruslillahi alaihi mutahiyatal ilahi wal wajibul aqliyu ma lam yaqbali al intifa fi dhatihi fabtahili idahirum bi anna kulla asarin yahdi ila muassirin fatabiri wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi dhatihi subuta diddal awwali wa kullu amrin qabilin lil intifa wa li thubuti jaizun bila khawfa fuma'laman bi anna hadzal alama ay ma siwa wahil aliyil alima min wairi syakkin hadisun muftakiru li annahu qama bihi tawayyuru hudusuhu wujuduhu ba'dal adam wadidduhu huwal musamma bil qidam fa'lam bi annal wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi idahirum bi anna kulla asarin yahdi ila muassirin fatabiri wazitu sama sifatan nafsiyah summa talif hamsatun salbiyah wahyal qidam bidati fa'lam wal baqa qiyamuhu binafsihi niltatuqa mukhalifun lil ghairi wahdaniyah qiyamuhu binafsihi niltatuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor undi 6 atas nama Izza Akhtarina. Persilakan menaiki panggung persiapan Iqbal Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatal qadiri ay ahmadul masyura bid-dardiri alhamdulillahil alil wahidi al alimil fardil ghaniyil majidi wa afdalus salati wassalami ala nabi mustafal karim wa alihi wa sahbihil adhari la siyama rafiqihi fil ghari wa hadihi aqidatus sani ya samaituha haridatal bariyah latifatun sawiratun
في الحجم لكنها كبيرة في العلم يكفيك علما إن تريد أن تتفي لأنه بزبدة الفن تافي أقسامه من عقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فهموني تلذة الأفهام وواجب شأن على المكلف معرفة وهي العلي الفريق أن يعرف الوجوب والمحال ما جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليهم وتحية الإله فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فالتاهيل ومؤتهل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع وللثبوت جائز بلا خوف كما أعلم بأن هذا العالم أي ما سوى وهي العلي العليم من غير شك حديث مفتكر لأنه كما به تغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الله بالمعبود ظاهر بأن كل أثر الذي إلى مؤثر فتأثير والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor UD 7 Nanda Iqbal Maulana dipersilahkan menaiki panggung. Persiapan Dimas Sahtira Watu Lingas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu rajramatal qadiri ayamadun masuru biddardiri alhamdulillahil alil wahidi alalimin fardil waniyil majidi wa afdalu salati wassalami ala nabiyil mustafal karimi wali wa zabil adhari la siyama rafiqi fil wari wa afdalu salati wassalami ala nabiyil mustafal karimi wa ziyaqidatun taniyya lamaitu ala ridatan bahiyya natibatun tawiratun bil ajami lakinna kabiratun bil ilmi يكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنه بزبدة فني تفي أقسامه من أكلنا محالة هي الوجوه ثم الاحتيال ثم الجواز ثالث الأقسام وضمني تلذة الأفهام وواجب سهل على المكلف معرفة وإن عليه الفارف أن يعرف الوجوب والمحال وجهيد في حقه تعالى ومثل في حق رسل الله عليه تحية إلهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor undi 8 atas nama Dimas Sahtira Watu Lingas. Persiapan Muhammad Iqbal Fairzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu rajramatal qadiri Yaqulu rajramatal qadiri ayamadun masura biddardiri alhamdulillahil aliyil wahidi alalimi warizaniyal majidi wa afdalu salati wassalami ala nabiyil mustafa karimi
ولي وصبي أدهاري لسيما ربك بالله وذي عقيدة ثانية سمعتها خليلة البرية لطيفة صغيرة بالهجم لكنها كبيرة بالعلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزهدة والنتاف أقسامه بنقل لا محالة والوجوب ثم استهالة ثم الجواز ثالث أقسام وفهمني تلذة الأفهام واجب شرعا على المكلف مريبة وإلانه غريب أيعرف وجوب والموالى جائز بحق تعالى ومثل ذا بحق رسل الله عليهم تحية الإله والواجب أكله ما لم يقبل الانتباه بذاته والتعيل والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوت ضد الأول وكل أمر قبيل للانتباه للثبوت جائز بلا خفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil Nanda Muhammad Iqbal Fairuz Zaki, dipersilakan menaiki panggung kehormatan merupakan nomor undi 9. Diwakili yang terhormat ilah nomor undi 9 Nanda Muhammad Iqbal Fairuz Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu rahmatan nabiyin al-amadul mashurat bid-darbi alhamdulillahil al-alimil fadilahil mazid wa afdalus salati wassalam ala nabiyil mustafal karim wa alihi wa sahbihi al-akhar nasiyama rafiqil kulwab wa hadihi aqidatun saniyah samaituhan khalilatan nabiyah latifatun sawiyatun bilhajam lakinnaha kabiratun fil ilmi wa fikarun man inturid an tattafi liannaha bizubhatil fadli tatu aksaluhum min ahli la ma'ala yaljuha sunnal istihala sunnal jawab samisul aqsami fadhammuni talakata athami wa wajibun sar'an amal mutallafi ma'rifatu wa yullahi fa'rifi ayyariful wujuda wal mutana majaizin bihaqqihi ta'ala wa misluda bihaqqi rasulillahi alayhi tahiyatu ilahi fanajiyun naqiyu ma lam yaqbalu al-intifar barihi sabqahi al-mustahil kullu ma lam yaqbalu bibatihi subhanahu wal-awwami wa kullu أذقابين الانتفاع وللسبوت جائز بلا
فاعلم بأن الوصف بالوجود بالواجبات الوجود معبود والظاهر بأن كل آثار يهديه المال أسير والتعبير وذيك ثم تعليل وخمسة سلبية ولا تكفي بذاتي فلم يلبق يامر بنفسه التقوى مخالف للغير وعدمية كتابي صفاتي ومن يقل بطبعي أو للإمة فما كفرا عند الأهل الإمة ومن يقل بقوة مباعة كما قابلهم فلا تلتقي ومن يكن متاسفا بها لازم وجوده وقامها تستقيم لأنه يكفيه للتكلم والتعبير من القدوس والرب العلي والجاهلين والضالين قدوس الرب العلي منزه عن الغيب والاتساع والانتشام نفسها ثم المعاني سبعة العلم المحيط بالأشياء حياتها وكل شيء كائن أراده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah nomor undi 9 atas nama Muhammad Iqbal Fairzaki, dan perlu diketahui bahwa nomor undi 9 Nanda Iqbal Fairzaki merupakan nomor undi yang terakhir. Maka kami selaku koordinator lomba dari kelas 4 sampai kelas 5 kepada Dewan Juri yang terhormat menyampaikan banyak terima kasih yang telah bertugas. Untuk selanjutnya yaitu Nadom MPT untuk kelas 6. Langsung kami lanjut pada menghafal Nadom MPT kelas 5 kelas 6. Maka untuk menyingkat waktu kami panggil peserta yang pertama atas nomor undi pertama kami panggil anak yang bernama Khairun Nisa. Persiapan Nur Aini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin adi misanihi lam tahwihi fa usribat makna domirisani fa uribat bilhani bil alhani summa sholatu ma'salamin laiki anan nabi afsahil khalaiki. Babul kalami kalamuhum lafdul mufidul musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadihi salasuha hiyal kalim wal qawlu lafdun qad afada mutlaqa kakum wa qad wa inna zaidan taqa fal ismu bi tanwini wal hafdi urif wa harfi hafdi wa bila min wa alif wal fi'lu ma'rufun bi qad wa sini wa ta'ita misimma at-taskini wa tafa'al tamutlaqo kajitali wa nuni wal yafif alanna waf'ali wal harfu lam yaslu lahu alama ilantifa qabulihil alama. Babul i'rabi i'rabuhum tayyiru akhiril kalim takdiran aflafdul li amilin ulib aksamuhu arba'atun faltu tabat raf'un wa nasbun wa kada jasmun wajar wal kullu wahirul jasmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal hafdum tana wa sairul asma'i haisu la siba qarrabaha minal hurufi mu'raba wa wairudil asma'i mabniyun hala mudari'in min kulli nunin qad khala. Babu alamatir raf'i liraf'i min hadammatun wawun alif kada kanunun sabitul lamun hadif fadammu fi ismin mufradin ka ahmadu wa jam'i ta'sirin ka ja'al a'budu wa jam'i ta'nisin ka muslimatin wa kulli fi'li murabin ka yati wal wawu fi jam'i tukuris salimi kasolihuna hum ulul makarimi kama atat fil khamsatil asma'i wahyallati ta'ti alal milai abun ahun hamun wa fuwadu jara kullu mudafam mufadam mukabbara wa fil musannan nahu zaidanil alif wa nunu fil mudari illa di'urif biyaf'alan taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali wastaharat bil khamsatil af'ali. Babu alamatin nasbi linnasbi khamsun wahyatun linnasbi khamsun wayatun kas fathatun alif kasrun waya summa nunun tanhadif fansibi fatima bi dhammi qad rufi ila kahin dati fa fathuhuni waj'al li nasbil hamsatil asma alif wansibi kasrin jam'ata nisin urib wan nasbu fil ismil ladhi qad sunniya wa jam'i takirim musahamin biya wal hamsatul af'ali haisu tantasib fahat fununi raf'i mutlaqan yajib
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya anak yang bernama Nur Aini, persiapan Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairu halqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linawihi famin azimi syarihi lam tawihi fausribat makna domirisani fauribat filhani bil alhani summa salatu ma salamin laiki ala nabi afsahil halaiki babul kalami kalamuhum lahdun mufidun musnadu wal kilmatu lahdul mufidul mufradu lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadihi salasuha hiya kalim wal qawlu lahdun qad afada mutlaqa kakum wa qad wa inna zaidan iltaqa فالاسم بتنوين والهفظ يوري وحرف هفظ وبلام وألف والفعل معروف بقد والسين وتاء تانيث مع التسكين وتفعلت مطلقا كجئت لي والنون ويفعلن وافعلي والحرف لم يسلو له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة باب الإعراب إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرا أو لفظا لعامل علم أقسامهم أربعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر وكل غير جزم في الأسماء يقع وكلها في الفعل والعبد امتنع وسائر الأسماء حيث لا سيبا ورابها من الحروف معربة وغير ذي الأسماء مبني على مضارع من كل نون قد علا باب علامة الرفع للرفع منها ضمة واو ألف قد كانون ثابت لا منحدر فضم في اسم مفرد كأحمد وجمع تكسير كجاء العبد وجمع تانيث كمسلمات وكل فعل معرب كيأتي والواو في جمع الذكور السالم كصالحون هم أولو المكارم كما آتى في الخمسة الأسماء وهي التي تأتي على الولاء أب آهون هم وفواد جرى كل مضافا مفردا مكبرا وفي المثنى له زيدان الألف كسر وياء ثم نون تنحدر بيفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترهمين هالي واستعارت بالهمسة الأفعال باب علامة الرفع باب علامة النصب للنصب خمس وهي فتحة ألف
kasrun wa yaun summa nunun tanhadif wansib bi fatima bi dammi qad ufi ila kahin datim fa fatumuni waj'al li nas bi hamsatil asma'i wa hiya allati tati 'alal wila'i wan nasbu fil ismil ladhi qad sunniya wa jam'i taksirin musahahim biya wal hamsatul asma'i haitsu la shiba fahatunu liraf'i mutlaqan yajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dia ya, persiapan Safiratul Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lituqa hatta famin adi syaihi lan tahwihi fa usribat makna damirisani fa uribat fil hani bil alhani summa salatu ma salamin laiki ala nabi afsahil halaiki babul kalami kalamu ladun mufidul mufrad kalamu ladun mufidun musnadu wal kilmatul ladun mufidul mufradu lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadi salasuha hiyal kalim wal qawlu la tuqad asada mutlaqa kakum wa qad wa inna zaidan iltaqa fal ismu bi tanwini wal abdi urib wa harafi afin wa bilamin wa alif wal fi'lu ma'rufun bi qad wasini wa ta'itani isin ma'at taskini wa tafa'al tamutlaqan kajitali wa nuni wal yafif alanna wa ali wal harfu lam yasru lahu alama illa intifaq qubulihil alama babu irabi irabun tairu airil kalim takbiran awla kulli amilin ulim aksamu arba'atun faltu tabar rafun wa nasbun wa qada jasmun wajar wal kullu wa jasmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal hukm tana wa sairul asma'i al-thulathi ba
قانون ثابت لا منهدم فالضم في اسم مفرد كأحمد وجمع تكسير كجاء العبود وجمع تانيث كمسلمات وكل فعل مراد كياتي والواو في جمع الذكور السالم كالصالحون هم أولو المكارم كما أتت في الهمزة الأسماء وهي التي تدل على الولاء أب أهون هم وزوجها كل مضافا مفردا مكبرا وفي المثنى نحو زيدان الألف والنون في المضارع الذي أورث بيفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين هالي واشتهرت بالأمثال الأفعال باب علامات النسب للنسب همس ويا فتحة ألف كسر وياء ثم نون تنهدف فانسب بفاد ما بضم قد رفي إلا كهندة ففتحه موني واجعل لناس بالهمزة الأسماء ألف وانسب بكسر جمع تأنيث أورث ونسب في الاسم الذي قد سمي وجمع تأثير مصحح بيا والهمزة الأفعال حيث تنتصب فهدف نون الرفع مطلقا يجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Safiratul Hasanat, persiapan filar iman hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi ghairal qi walituqa hatta nahat qulubuhum linawi famin adi misani lam tawi fa usri ban manada misani fa uribat bilhani bil alhani summa salatu ma salamillahi ala nabi absahil alaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi wa ba'du falam annahu lamma tasar julul wara alal kalami mutasar wa kana matluban asad talabi minal wara bil lisanil arabi kayafamu ma'ani al qur'ani
وسنة دقيقة المعاني والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم باب الكلام كلامهم لفظ مفيد مفرد والكلمة لفظ مفيد مفرد لاسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثها هي الكلم والقول لفظ قد أفاد مطلقا ككن وقف وإن زيدان ارتقى فالاسم بالتنوين ولفظ عرف وحرف حفظ وبلام وعلف والكلمة لفظ مفيد مفرد والقول لازم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Filar Iman Hakiki. Persiapan merupakan peserta terakhir Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi ghairal ki walituqa hatta nat qulubum li nahwi famin adi min sa'ni lam tahwi fa usribat makna dhamiris sani fa uribat lani bil alhani summa salatu ma'salamin laiki ala nabi afsahil halaiki wa ba'dufa Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi wa ba'du fa'lam annahu lam mattasar julwal wara alal kalamil muhtasar wa kana matluban asaddat talabi minal wara lisanil arabi wa nahu qiyamul ma'ani al-qur'ani wa sunnatu daqiqatul ma'ani wa nahu awla awalan ayyulama idil kalamuna ulayyuhama wa kana ghayra sawira kurasatan latifatan sahira fi ulbiha wa ujmiha warrumi allama wal abduknu ajuruni wantaba'at ajillatan bi ilmiha ma'matara millati bi hajmiha nadamtu mandadi an muqtadi bil asli fi taqribi lil muqtadi
muqtadi wa qad hadatu minhu na'an ruina wa jittu fawaidan bihalina mutammiman liwalidil abwabi faja'a misla sar'i lil kitabi su'iltu bihi min sadiqin sadiqi wa qamu qawli li'tiqadin raziki idil fata hasbati qadihi rufi wa kullu ma lam yantakit lam yantahi fanas'alul manana ayyujiruna minal riya dari'an ujurana wa ayyakuna nabi'an bi ilmihi mani'tana bihibdihi wa fahmihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa Alhamdulillahilladzi qad waffaqa min ghairihi lil ilmi ghayra halqihi walituqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin nadin sa'ni lam tahwihi fa usribat ma'na demirisani fa uribat bilhani bil alhani summa salatu ma'salamin laiki ala nabi aqsahil khalaiki muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi wa ba'du fa'lam annahu lamma tasar dunul wara alam kalamil muhtasar wa kana matluban asada talabi minan wara tulli sanil arabi kayafhamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani wa nahu awla awalan ayyulama idil kala'udu nahu layyufhama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian lomba nazam kelas 6. Kami selaku koordinator lomba mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Juri. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah lomba menghafal nazam pada sore hari ini. Semoga yang dihafalkan bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin.
kepada beliau kami Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala sayyidina tunjina min wal ahwal wal afat taqbil biha jamal hajatuhna biha yatarmana biha. Rabbana atina bid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wa tawfiq wa syukur wa lana an-nas wa Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal hiba. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa barik fi dhurriyyatina wa atrhum wa waffiqna ta'atik wa zidna bihi wa Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa bihamdika wa nasu'al bi rahmatika min al-maut wal amtar. dengan pembacaan doa berakhirlah acara pada sore hari ini. Marilah dan perlu diketahui bagi semua murid bahwasanya lomba nanti malam adalah kelanjutan lomba nasyid Islami, Bildakil, puisi dan sari tilawah kepada semua peserta agar menghadiri madrasah lebih awal babak perian jam 7 insyaallah akan dimulai. Dari kami seluruh kru yang bertugas menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.